Yesu ashimwe cyane. Imana igaragaze ubwiza bwayo mu bikorwa vyawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Umviriza, ubwiza bw'Imana bucika umwambaro wawe muri 2020. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndavuze ngo nkuko wambaye impuzu uhora kwambika ubwiza bwiwe muri uno mwaka. Yesu ashimwe cyane. Ubwiza bw'Imana bushobora gusobanura igikundiro c'Imana, faveur y'Imana. Nigihe umviriza, nigihe abantu bagukunda batazi igituma bagukunda, nigihe abantu bumva bo gukorera ibintu batazi igituma bo bigukorera, ariko kubera Imana iguhaye ubwiza bwayo ibintu bigashoboka, ibintu bigacamwo bitavuye ku buhinga bwawe ariko bivuye ku Mana. Yesu ashimwe cyane. Reka nakubwire ngo ubwiza bw'Imana burashobora kukugurira mu miryango, haba mu kazi, haba mu mikorwa, abarondera amasoko. Ndashaka kubatumira umunsi muri kino gitondo mwizigira ubwiza bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Kuko inkomezi z'umuntu n'ubuhizi bw'umuntu sibwo bumuha kunesha, ariko ubugombe bw'Imana nibwo butuma bishoboka bigatuma unesha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya.